Ka eryong ke bajur kalawan banrat ya kishnong kitau rengkar bat ka jinghap slap bat upria ha ka ba ki babun kila duno ya lagi jong jingdon jingem kamtam ki badon ha ka than umsning boy rumbong bat ki katto gane ki jaka ha them ribhoy ha umsning ha bayu abani kran baru block development officer komsning CNR di block Raja Brahma ulong bak office jong ka block kala lait thau na ki jingjulor ki bahe henry ki don tang katto gane ki belangat ha gane ki jingwan jong ka eryong wat la ka taru Kiding ki badan harut jong ketika office sorkar kila kelem bat ban ye ki kali ki bapniang ha ketika jeka bat office jong ketenat PWD ha omsning kala syarat jan march teng ketenum bat kumju kiding kila kelem utiu officer ulai tu ru ban ki report ki belayolum na ki gram sevak ulong bak kumbah henru po khandai teli ki snong kila syakta bat na pedang jong kita ki henru po khandai teli ki snong sopo nyo teli ki dei kila syakta jur Step mo kung kadwe tam untuk kung kadwe sopo e borok mo iba be erium curva borok kung sning belum ke santili circle akta ba nilai lama hi long ke blok jong ru akta update kung sport tam tili gede tambah blok pada infrastructure kung building e bakam ta te kamlele tam lele kam dan ba report kung sound ni ga snow initial report ni yo na santili circle te kung indro ko kendai tili snow la ta tambah mi pek minta la poi GS jongi gram sebab apa circle no tapi dibuat tieru koi staff ni la pa lam tinggi dong yo khabar unta te saupun no tili snow yo ta jor tinggi yo khabar belong ke yeng no dan la turun ni bro te rasa ai tinggi la ang order ya romos no badan kam hai ru in play the temporary camp untuk school building ni bro tinggi la ong ya GS la power men pinpoint dekat kau melong dai eber kam kumba recent kit ni bro te ni la ong karpat de romos no men yarak coordination no terekam ban GS te bide ni emele ba sesen do lawan mele la tendo te ni la karpat la melong semua terekam eber emele te ni kloi men terekam ko grup ban yarak ni te ni minta de minta jemin la clear ko bro surok te ni la one nampur ni assistant na kalian jong forest department dan ada disaster di long ada DDMA nampur la ai ini apa dari tim ini bro mene edisi ba tongper ru pe disaster management ru lawan su blok ina te ada minta di oktober belum undan ru belum ya casualties report seperti undan bangsa mene ru ngira khot team medical team and PWD other officer lawan lah kumba disaster response team ngira activate mo IRS te ada minta ni dan field staff juni dengan up report te final report thara ingin slam hinda tambah desharu dong kumba good friday mo belum boleh tambah office ni aja tinggal kapat report orang masno dan belum report snow ha tapi ingin pak sa higher authority